د جامع سعیدن پیسان پارغیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی د جامع سعیدن پیسان پارغیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی حضور دی خوشحال دنندر کئی مبارکیانے سمع اللہ اوہن ظلامنا ووینن خوشحالیانے حضور دی خوشحال دنندر کئی مبارکیانے سمع اللہ اوہن ظلامنا ووینن خوشحالیانے نن تاتا دا عزت کل پگڑائی در پسر کیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی د جامع سعیدن پیسان پارغیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی غلام سرور غلام اللہ انعام اللہ دی ډیر خوشحالا عبداللہ وی معاذ کړلوی کار دے دا کمالا غلام سرور غلام اللہ انعام اللہ دی ډیر خوشحالا عبداللہ وی معاذ کړلوی کار دے دا کمالا قاری لیاقت ولیستا پا مقام باندی نازیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی د جامع سعیدن پیسان پارغیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی ریان و اختشام و بل زہیب و ارسلانا ننستا مقام تا دیر جات خوشحال پہر یو آنا ریان و اختشام و بل زہیب و ارسلانا ننستا مقام تا دیر جات خوشحال پہر یو آنا خیستا لک دستوری پمہ پلکنن زلیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی د جامع سعیدن پیسان پارغیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی دگران قاری زبیر در سار کھڑی محنتنا پمینا در لکھڑی خیستا تربیتنا دگران قاری زبیر در سار کھڑی محنتنا پمینا در لکھڑی خیستا تربیتنا توحید یار من اللہ د شاعری در ڈالی کیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی د جامع سعیدن پیسان پارغیگی معظم مبارک شد قرآن حافظ جوڑیگی معظم مبارک شد قرآن
قرآن حافظ جوړيږي. دا نظم په आवाज دی د قاری امین الله توحیدیات د دې نظم فرمایش کړی دی برادری مکرم فاضلی نوجوان سمیع الحق فاروقی او ورسره ریان او وزیر والسلام. قرآن حافظ